Today, I am announcing that Jio users will get up to 100 GB of free cloud storage to securely store and access all their photos, videos, documents, and all other digital content and data. And we will also have the most affordable prices in the market for those needing even higher storage. We plan to launch the Jio AI Cloud welcome offer starting Diwali of this year, bringing a powerful and affordable solution where cloud data storage and data-powered AI services are available to everyone, everywhere. Kamu ada sengaja hakat video walaupun pernah ada Charman yang ke Reliance Mukesh Ambani wah hakan ni ke Diwali dah pelak ki lena launch ki ketuka AI cloud storage hakan ni ke AI cloud storage dah ki cispak GB ya warak kini ki nang pen MCAM ya kini ki Jio SIM card dan hakan ni ke AI cloud storage UJP usave upload ya ki door ki video yang pi kat web ki dokumen yang pi you save aku tu cloud storage cuma dur lada si ke phone pi lada VR ke phone pi la mduk de pi gitu ki dur yang pi lene ki video yang pi te kam ka welcome offer dau e ki warak ki bro ki wapan MCAM Jio yo ki cispak GB te cuma dur lada kwa pi extend arspa lene kat arspa lene TB te yi pi sude paisa mut kamu orang itu tu một charge cái chỉ bốn ra một khajak ở sub hita uyok phe yo phe ka Reliance ka chisin snam jupan man ga ka AGM ka annual general meeting kata haga ni ka meeting to jupan bena ga kita ki products thame yang ka ki wow daw launch ka te kani ka video ka yo phe ga wa pen benau Mukesh Ambani ka tu video la to dang ini wa pen wa peman kita kata ke meeting te haga tu ke meeting te pen benau Mukesh Ambani ya kata ke offer ka wadau launch ke haga ni ga Diwali ke AI cloud storage kamu ada tip he kat ni to ke perthai digital perthai thame kat ni kat web melek pile de involve de online bat de digital bat te ni te dau bon bha ki jing MCAM yong i kat ni hab le online hab bon jat bha ki te ki jing le yong i kat ni to de online le ne ki digital bat dan itu dah bon bagi dokumen ski file yang i MCAM ubu bah MCAM ubu lene save yo open MCAM haga feature lene kemenrit dan itu dah dalam biang bah storage yang i gini thau backup dan import manduk ki te dah sejai hadin habut manda MCAM kita ki file yang i dan itu dah kami ni MOA offer te cloud storage dan boy elat lada tok pi MGO pi taham elat su claim baik kata ga yi manda haganit ka katet ka offer ko dau e haganit ga Diwali dan ite dau taham lada MGO pi taham elat su claim baik nampak lada kemo pi por launch nang kong ga gani ga Jio SIM card la no te tu por e ga so GB chisngi mencuat nong kong du ega unlimited lam kelah hadin te ega so GB tengah ngalai tu por nong si launch ke ngalai apply tu por sistem tam ro enjoy gam tu free unlimited boy recharge te tu por te singa kat wat nong yo jum tu por te katel le ka da launch ke tun ke cloud storage katel nang offer gam tu su dabau bet yo piu save gitu ki file yang pi te la de jiao MCAM pe din habut penhek cucuk gitu storage te kadwan usu pinong madur sia pi su pi kacak usu pi le dang yo pi tu file yang pi te manda ken pi dor yang itu jing kerpang jing koridor itu file yang pi wei te dor usu pi dang la de su no một ban ye te wodu pi tu file yang pi te da te pi manda launch ken ni so chimbat ya kata ga cispak GB te la da MCAM pi din habut te ye pi su laแต่คำว่าได้ติดกันนี่ก็ channel ยังต่อก็จะต่อจะพังกิเต็กแต่คำกินนี่จัดวิดีโอโยพีจิบุนพาดาวเป็นมิโฉแต่เราได้สิ่งพีว่าอยากจะมันต่อยพีนี่ก็นี่ก็ channel ยังแต่สิ่งพา subscribe ก็นี่ก็ channel ยังแล้วเดิมพวกเอ็มโ subscribe พีแต่สิ่งพา like อีกวิดีโอยังโยนางเป็นมิโฉก็จะติดชักกี่ปีตัวนกี่วะกว่าเอาปัดคำกินนี่จัดวิดีโอยังแต่
แต่ดูแต่ดอนที่อยู่ที่มันนี่ก็บิตอนกับวิดีโอยังอ่ะก็เลยจะบ่น